Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon ta ikan biyagita ket naadaw iti padas ti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Glenda. Kastoy man ti linaon ti surat ni pagayam Glenda. Dear Miss F, iti na minsan ngayon nakpanagbuy-buya iti YouTube, napansin ko ti title ti maysa kadagiti drama yo nga eskwela wenno barkada. Kastamatan ti diploma. Nakyuryusak nga rod ket dinangeg ko. Ditoy anaawisak nga agsurat tapno innakmat ibinglay ti nagbalin apadas ko iti biag apatsek a makaibati iti nabalitukan nga adal. Nangruna kadagiti padak nga agtutubo. Dua kami lang agkabsat ket siak ti inaudi. Mannalon dagiti dadakkel mi. Rugyak nga rod ti agsalaysay idi adda akon iti 3rd year high school. Sublian taman nga rod ti tawen 2009. Kastoy man dagiti pasamak. Hala ka Glenda, birbiro ka na ka man ni Teacher Eddie Kalman. Agkara-absent ka mat ngamin. Agtrapak san Jenny. Anya? Ngam apay, sayang mat, sapay dandanin ti bakasyon. Masadutak nga ruden. Masadutak ko nga giskwela. Agtrabaho aklangin. Anya? Sa dino kumangay mat ti pagtrabahoam? Basta, ada trabaho nga agur-uray kanyak. Palpasampay dagiti requirements mo, iti kasta makapasa ka itaatawan. Sayang mat no basta agdrap kalatan. Masadutak ko na talaga, friend. Ay sus! Apay adida kalaong tanan dagiti parents mo no agsardeng ka nga giskwela. Apay kumangay nga agumit da. Kay kayat dakit di tatno awanen paggastusan da. Anya? Wen, isong agdrap akon. Agtrabaho akit din. Isong tumatlaang titurong na. Kayat mo asawan. Daytoy ti bagbagham at trabaho, Glenda. Wen Jenny, apay, ada ka ti parikot. Ha? Kwa? Mayat dito'y friend, naragsak. Maaramid ko amin na kay kayat ko. Makapanak pa iti kay kayat ko apapanan. Arak ijay, arak dito'y. Pwesto ti hikit ko daytoy, kat siya kong titalken na amang manihar. Nga iso ti makagapo, no apay anabaybay amat kan ti panagadal mo? Bayahamon day taadal-adal, friend. Isang tumat lang titurong na ako nakmanan. Diskarte lang mati kasapulan tapno mabiyag ka, san ka di? Glenda? So nga, adatatamot pagsayaatan na. No adayo kay ti pamilyam. Saan da ka mabantayan? Awan lapwet kadagiti kayat ko apapanan ken aramidan. Nagganas ti biyag, saan ka di? Ay, jak amo kan ka, Glenda. Kinay kayat mo kit din ti agtrabaho dito, ingam ti agtuloy nga giskwela. Ay, Jenny, ginuntaman kit di. Ay, agakapsutak ngamin kat, no jak makaraman iti arak, iti lasud ti agmalam. Anya? Anya lagi din ti pan nakairan-ranana. Kagpada tagayam at nagdrap. Oro siya, masaluta ko nga giskwela. Iso nagdrap ako. No, kasta, we are meant to be. Ah? Wala niya. Nakayat mo, yawit ka na jibalay. Ha? Anya? Well, asawahan ka, Glenda. Di ka man mangraba kiti kasta. To ang mga numamati akin ka, Brian. Kaslaak paikit din na imunawan ni Tiday tang imbagam.
Sana nga mang rabrabak. Ano kaya't mo agasawatan? Ikasar kamit. Di oray ang grande pa yun, kaya't mo. Anya? Ado ti kwarta. Este, kwarta da mami kan daddy. Anya? Ay, sosa na bartig kan San Brian. Dinasaya at ituro mo pa ilang. Itigas ta, mausawan ka. Sana ka na partak. Amok ti bagbagak. Iyawid ka, no ko na. Iyawid ka. Asawahan ka. Brian, Aldawan, bumangon ka dito. Itay pa nga umawawag ni Mami. Brian, Asinuti. Hoy! Hoy, Brian! Brian, agree ka! bumangon ka. Aldaw gaya man. Nagsakit ti ulo ka. Sa sinuti ayan ta. Sa di na ba ka ma? Dito'y balaya. Di ka man naging didi. Amok mo lang nga nag-enjoy kay di rabi. Anya? Hoy, Brian Dinak man. Ala, bumangon ka kay didi dan. Kat urnusan ti bagim. Iyam amu ka kadagit idadakkel ko. Anya? Ngam. Seryoso ak iti bagbagakan kay di rabi. Sa anak anabartag akas ko nam. Brian? Di met ko nam akayat nakmet. Kwa? Malaksit ano, bartag mo day jay. Eh, Ayan, awanan mabalin mo. Nalpasan ti amin kada tayo di rabi. Nulakid dito umanugot ka. Agkasarta na dagos. No di mo kuyat, okay la kanya. Brian? Ulitin man ti kinunam, Glenda. Masikugak nanang. Ni Brian tiyaman. Saan nyo kumamat na basta tong paanlatan ni Glenda, nana? Amuyo mo tamasikog. Hoy, sika lalaki. Nana, Di ka makibiyang ditoy, no di mo kaya't apati sika kitong paag. ha? Nanang. Awanan ka itibain. Tiyam mo, may, igagaad mo ti agad adal. Ngam saan mat gayam, taday tamat gatel mo timpang pangrunam. Nanang. Di mo latultuladan ni Manong mo ang naggraduar, kan nagtrabaho pa sakbay ang nakinobya. Sika pa'y kit din a babae, tinagaramid, iti pa kay babay ng ti pamilya tayaw. Ay na, 18 laang masikugkan. Hindi kayo madanagan, nana. Jack pagtalikudan ti anak niyo. Ikasar ko ni Glenda. Uray pa'y, nag-uubing kayo pa'y laang. Anya laangan kay tagbalin ang biyag yaw. Nang runa intunad na anak yaw. Amuyo ka ni tirigat ti biyag ita, ha? Ti kunayo ka ni kat nalakalaang tiyag pamilya. Isa na balay, tayo jay kami tumutin balay nga agnad, nana. Adamot na dadi kan, mami. Isuda pa'y ti makamu kadagiti kasapulan mi. Kabayatan nga awan pa'y pagbiro kami nga agasawa. Di kagdanag, tadyak baybayan ti anak niyo. Glenda, ha? Daddy, nakaumay kayo man. Apay ka di. Ni Brian, saan pa si Mangpet? Awan pa'y mo't, Daddy. Ngam, nalabit. Paawid din dayjay, manipod iti trabaho na. Ibagam to man to may jibalay. Adagamin ilaklako ti kumpare kalugan. Mapanminto ko makitaan. Barang kabailan na atarimnan. Ang gatangan min. Sa amin tumot ilako itinangat nga to a presyo. Sige, Daddy. Ibagaktukin ko na, apaman na sumangpet. Dakil gaya man ti dyan mo. Manuabulan ng dayta? Siya mabulan ng Daddy.
Kabula ng gaya man. So magmamanulangan nga daw ti Orion. At danton apo ko. Nay, awan sabay makatawan Liza nga masikog ka man ang Glenda. Wen nga ro, nanang. Ay sos, ag-control kayo mga mina. Rupag lang ag-family planning kayo mat. Iti kasta saan nga agsasarunaw ti anak yaw. Bayam lang tayo na balayan. Daddy, Ne, ada ka matgayam di ta abalayan. Talaga kasta, taka-ubingan da ngamin. So, di mo ka dilap-lapdan, tiragat da. Agyaman tayo kiti tagsasaruno, dagiti apuko tayo. Daddy. Aganak dalata kabayatan anapigsa tayo pa'y nga agawawir. Ay, sa bagay mutkit di abalayan. No pagdanagam ti pagbiyagan da, di ka mandanagan na balayan. Da kami ti makamu kadakwada. Kan may sa nakitak mo ti panagbaliwan ti anak ko. Pudnong ubing tapay. Agam saan na matabinay bayan ti pamilya na. Amo na ti obligasyon na kas ama kan asawa ti may sa pagtangan. Ikagayad na mati agtrabaho para iti binukol na pamilya. Sana ya, Glenda. Owen, Daddy. Pudno timbagan ni Daddy, nanang. Uray ubing kami pa'y makunak responsable nga ama kan asawa ni Brian. Banaga pagyaman ako unay iti Diyos. Nga uray nasapa kami ang nagasawa. Saan da kami mo't abinaybayan. Naanos kan nagagat ni Brian, nanang. Ay na, makapaapal ka mo't Cesar. Imbag ka pa'y tamaaw-awir mo dagiti ang pukot ha. Ayaw na, agawit ka nga minan bagay. Iti kasta, maaw-awir mo dazakken zayon. Isupay man. Sana bali, dandanin malpas ti kontrata. Sana kon nga agrinyo. Gawin nga min Hindi pa lang amin nga ibagbagakan ka. Agam natangkin mo ti ulong. Umdas mo siguro na pagbiyagan tayo dagiti negosyo ana ipuntar mo. Kabayatan ti kaadam di tabalasiw taaw. Ay, lakay. Naunday mo ti napanawon ti panagan-anos mo dita, bakit? Ubing pa ni Brian iti pemanaw ka. Ita, adan do aputot na. Agawit ka, tapno makaina na ka man. Mami! Ay na, nakatataerlat ti anak ko Pudnuti ko na ni Daddy. Panawan mo tantap no agawit kayo. Itikas ta, makain na kay mutan. Bakit kayon? Agawit kayon. Pasyak mo tag trabaho para kada kayo. Ay na, amum ka di, akaililiw kayo una yan. Ay, nangrunakin ka anak ko. Kaya't kauna nga agkan kan arakupan. Ay na. Ni Mami man. Sana kon nga ubing. Tapno agkan kan arakupan nyo. Dagito ilatan apo ko yo ti pangipapasa nyo iti iliw yo kanyak. Isong agawit kayon. Ayun na. Nagawid ako na talaga, anak ko. Tapno maaw-awir ko matan dagiti apo ko. Brian! Apay bakit? Mga no, mabalin nga ikanak mo't iti uray basit laeng pagpuunak nga agnegosyo. Saanan bakit? Asikas kit di dagiti anak ta. Saanak mat nga kurkurang amang mangtid ka. Wen sa bali latamot agdabukod ko akwarta. Diyan nagbatnugak mat. Nakababain ka dagiti dadakkel mo. Amangan no, adda maibagada kanyak. Siyempre, adamot dagiti banag akayat ko agatangan.
Kaya't ko nga agtaod mo't kuma iti mismo ang nagbanugak ti igatang ko no gastusan. Magatang mumot amin na kay kayat mo. Ikan ka ti kwarta. Gatangam latta ka din no anya ti kayat mo agatangan. Awan parikot ka da mami kan daddy. Siyak ti makamo kunak lang arudan. Ang Brian, O sige, tapno di mumot ko na. Ikan ka iti pagpunam. Sigurado adi mo mabaybay ang dagiti anak ta. agpay so Brian. Amumot asa anak na narigat akasarsarita. Ngam kas iti nakon. Sigurado mo lang adi mo mabaybay ang dagiti anak ta. Owen, Brian, ikarik, katagyaman ako nay. Hello, apay ya? Umanawag ka kat madamati trabaho ko dito Italyer. Nagadot isang sangbot ko. Brian, pangasim. Agawid ka dagos. Nagmato ti gurigor ni Zion. Okay kay, kat no nakasarsaran tayo di pinanawak. Uwan nga ron. Kadyak man amo. Agay ay ayam damad kan ni Zach. Pagamuan takila at matlatan na nagsangit. Idi sa klutan. Kasta na yabara na. Taitan ti bagbagak kan ka Glenda. Mabaybayam sanda kiti ubing Gapoy ti dayta online selling mo. Brian, di mo kumamot iraman ate panagon online selling ko. Pudno nga agon online selling ak. Ngamjak mo't idabaybayan. Amok mo ti obligasyon ko. Amok ti oras ti panagtrabaho. Talaga siguro mo't nga nairanran na ngagsakit ti anak ta. Mga asim, santa kumamot ta na pagrikyaran day ta abanag. Agawid ka kitin. Madanagan na kiti kasasahan ti anak ta. Ala, agsagana kayo tadagasan kayo dita balay. Ipantay di ospital ti anak ta. Maamiris bumat siguro itan ti ibagbagak idikan ka, Glenda anak ko. Nanang, Pudno, nasaya at isasaadan ti biyagyaw. Hanggang oray pupuutam to'y kunak. Adda kat adan tulat ta saan niyo apag kinaawatan nga agasawa. Nagruna no may papan kadagiti anak yo. Kastamot tan iti financial. Awan perpekto a pamilya anak ko. nang, Hanggang ano sama, tay sumat ti kinayat mo. No kumata nagadal ka ide, di maisa ka mat kumaita na professional. Nurse ka kumamatitan. Saan tay nun unang mga min tinagbulakbol ka naggantail. Ay, apaw pakawanan nak. Makasauak manan iti saan arumbang ako na account. pakawanan ta kumananang. Nagbali na kasukir nga anak. Tiamok idikat, saan kayo nakasapulan pa'y? Ngam, nagbidutak. Gaputa. Tada kayong matlagayam ti kamangit no kasto nga daparikot ko. Sorry nanang. Agbabawi akman ang naladawan ti amin. Mala, ustunan. Anyagay nga road. Adda ditan, nalpasan. Addan anak yo ni Brian. Tinapatag saan nakaakab-kabilan. Kan maysa, nasingpot-bot nagiti na kay kamangam. Nanang, Amin ababawi kat adda iti uday. Awan ti babawi nga umuna. Isuanas kan lang a panunutan pa'y anaimbag dagiti agbalin a desisyon mo iti biyag anak ko. Oh, kat kumusta nga iti biyag? Kumusta mo ti maysa nga asawa kan inadagiti dua a baby boyfriend? okay lang mo't friend. Sana maliklikan. At dalatasan may apag kinaawatan nga gisawa. Ngam, kaasi na. Maurnos may mo't lang nga dagos. Nasayaat nga rod ano kasta friend? When friend, katsika, kumusta ka mo't dan? Dayto Kaasi ti apo, umadanin ti panagturpos ko iti kolehyo. Umadanin amalpas ko matlaang ti kurso nga inararapaap ko.
Ay, imbag ka pa'y, friend. Sumagmamanulaan nga nabulan ti urayam. May sakan to na nurse. Banaga, day tamo tinararapaap mo idisan ka di. Kunakmat ngamin kan ka ide nga ituloy mo ti agadal, ngam nagtangkan mo ti ulom. Kinaykayat mo matinagyan iti inuman. Anya nga'y, inasawa da kakit nga rod adagos. Agbabawi akman, ngam naladawan ti amin. Sayang, ngamin, jak na enjoy ti panagbalasang ko. Nasapa ang nakiasawa ak. Nasapa ak ngamin ang naganak. Nasapa ak ang naadaan iti obligasyon. Pagyaman aklata na, gaputa, nasingpot mo ti nagbalin nga asawak. Kasta mo tindag iti na ikamangak. Talaga siguro akas na ti biyag, friend. Iso siguro ti makunagasat mo. Sana bali, tanasaya at matibiyag yu ita. No intuloy mo tinagadal, saan mo matanama mo ni Brian? Kan, saan kayo matanaadaan iti nagugwapo nga anak? Kan, saan ka anaadaan iti nasingpat na katugangan? Saan ka di? Awan mo't kit di friend. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengag. Ti surat nga intay drama ita ket nagapo iti pagayam akayat na ti agpailinged iti Nagan Alayo, manipod probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilinged na kumalatan iti Nagan Alayo. Siyak ti may katlo kada kami alima nga agkakabsat. Panagtalon ti adda apagbibiyagan mi. Iti naggraduarak iti high school, jakon nagtuloy pa iti kolehiyo, ta tinulunga kon ti amak nga agtalon. Uray marigrigat kami laeng makunak anaragsak kami, ngamin natal na tibiyag mi. Awan ti wifi, adayo kadagiti mall, awan ti baro a gadgets, awan ti branded a kagawaan mi. Naragsak kamin kadagiti simple laeng abanbanag, presko ti angin, dagiti laeng uni ti kuliglig, binlit, kan agduduma nga ayop ti mangmangagan iti agmalem. Kastoy ti biag mi ditoy probinsya. Agingga adimteng ti babae a nakariknaak iti ayat. Isu ni Aileen, agmaymaysa nga anak ti diadal a kinaubingan ti amak. Ditoy ko nga rudan arugyan ti agsalaysay. Kastoy man dagiti pasama. Hey! Hey! Nay, ada babae nagturong dito eh. Sapa yan nakabestida iti puraw. Oh. Hi, si kakaditi anak ni Mang Ramon? Well, ma'am, anya ka diti maipaay ko kada kayo? Si Kamat, nakapurpurmal ka nga agsasao. Aileen ko nang kumalatan kanya. Okay. No, iso ti kunam. Di, iso, Aileen. Agyaman na, Cleo. Ni, amom pa yan tinagan ko. Sino ka nga minaya? Kan apay nga da ka dito eh. Da kami ti akin balay iti Blue House nga asidad iti balayo. Kasta ka di? No kasta, si ka nga rod, ti ibagbaga ni tatang nga anak ni Sir Roberto. Husto ka, Leo. No kasta, talagang nagnaad kayon dito eh. Wan, naikat ngamin ni Papa iti kumpanya pagtrab-trabahuan na. Agsubli ka no amang isuro dito'y probinsya. Na-stroke mo't ni Mama. Iso ang nagdesisyon da nga agawid kami pailaan dito, Isabela. Kasta gayam. Wan, o sige ha, agawid akpay. Ang mga nusap-sapulan na kon ni Mama.
Baliwan tanto manin ti agsarita. Nice meeting you, Leo. No kasta na pan nakagayam dinanon ni Aileen ni Jay Talon itay anak kaw. Wan tatang, naklaatak nga rod. Kung naklakid din no asino ti babae asumong sungad, sapayan nakabistida iti puraw. Ah, napintas ti anak ni Roberto. San ka day? Wan tatang, napintas ni Aileen. Iso na lang tamadlaw adim makkal iti syudad. Napudaw, kan madlaw asaan anay ruwam iti rigat. Wan, di makil ngagpaiso iti syudad. Nakita mat, sa nakas kadag iti daduma, ang nakar-artay. Simple lang ni Aileen, nasingput pa'y. Nadlaw kumot day tatatang. Sana kas karag iti daduma suplada. Husto ka anak kaw, di makilijay syudad kas nakita mat. Napanijay talo na nakatsinilas laang. Wan nga rod tatang. Nakasaritak ti amana. Naikat ka no iti kumpanya pagtrab-trabahuan na. Iso nagawid dan ditoy. Inyawid na kano ida ditoy. Tapno makalang apda kano mat iti prisko nga angin. Nang runa ti asawa na. Takas jay mata na stroke gayam. Wan tatang. Kastamot lang tinaibagan ni Aileen kanya kitay. Awan amo na Aileen ditoy. Malaksid ken ka. Iso apat siya ngagsiningid kayon to adwa anak kaw. Hi! Hi! Good morning, Leo. Kastamat kan ka, Aileen. Sa dino ti papanam. Mapanak ija eskwelaan. Mapan ko itulod ti lesson plan ni Papa. Nalipatan na ngamin nga inala itay. Kasta ka di? O sige, agan anad ka, Aileen. Agyaman na, Leo. Dumagasak to inton madamdama dito eh. Sige. Sige, lumabasak pa eh. Wan, urayik ti panagsublim. Dayjayan ni Aileen. Ure asino mo talalaki. Talaga amaawis iti kinapintas na. Sakit madlaw na singpet. Oh. Iso lang ti babae ang nakarignaak iti kastoy. Iso na lang. Saan samot ang maibagay kan kuha na ti kaskanya ka manalon lang. Nang runa kat di adal pa eh. Anya ngay tilaban ko karag ti professional ngagdat-daton kan kuha na. Ay, di kan agar apa-apay, Leo. Sigurado ang mapaay ka lang. Ituloy ko kit din ti agarado. Iti kasta, at damalpas ko. Hey! 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 Masansan samot tan ti panagsinsinnarak da Aileen ken Leo, Ramon. Wan nga raw, nadlaw ko matday tabakay. Di matay linti kanayo na mangdanon iti anak tay jay talaw. No anya lang atan aya ti pagsarsaritaan da iti inal daw. Kano saan mat amatagtagari jay anak ta. Ah, ay ket, dumalatamat siguro ano balasang ti kasangsango ti anak ta. Amangan mo't no ado ti istoryana no kasjay adudwa dalang ken Aileen. Di na pailang arud armon ni Aileen. Tano ag ginustuda, di ag kalaysada kit dinadagaws. Si kamot bakit? Iti jay kinapintas ni Aileen. Imposible nga awan pa'y nobyo na. Ay kat nobyo na pailaang manubilang. Saan da pa'y mo't anagkalaysa? Iso amabalin nga armon pa'y ti sa balay. Nulakit di takayat na. Ah, Agbagay danto pa'y kinilay yung anak ta. No napintas ni Aileen, nataer mo ti anak ta. wanan niya. Ang adda nga ta posibilidad na ayakas tano bilang. Di kaya't kwasawan. Adda nga ta posibilidad na nga ginusto na. Apay kit din ngay asan.
Nulakit dit ag ginustuda. Di pagkasarin tayo idan adagos. Ah, Di dan ibaybayag. Tapno maaddan tamutin iti apo ko. Kas jay day jay Ramon. Amom Leo, nagpintas man adang danggan ti kinaulimak mo. Ha? Amom ka di, nga iti day taagalad mo, kat iyarig ka iti may nga arado. Anya? Apay mat ngayon ako ng tikas ta, Aileen. Ngamin, naulimak, ngam no agtrabaho, naunag. Anya? Anya ti kayat mo asawan? Awan, adakan kan amangawat iti imbagan. Ha? Uray ngamin siya, kitjak matlaang amuti kay papa ng timbaga. Ha? Aywan, baka kayat mo tiyag pasyargi waing. Napinta si Jay. Sa dino abanda day talayo, asidaglaan ka di? Wen, asidaglaan. Mabalin mo matlang tagdigos ijay no kayat mo. Umay ka ta ipasyar ka ijay. Amangan mat no narugit ti danom ijan. Saan? Nalinis kat di Ngamin, nagtaod iti ubog ti danom ti waing. Malaksit ang nalinis, lalami ispay. Ala, umay ka ta mapantay iti waing. Orayan niya ti aramitak. Talaga ajak maalat iturog ko. Apay nga kastimat ng tiriknak. Jak mapunas iti panunot ko ni Aileen. Kasla iso akalayan ti makitkitak. Kaslamang mangag ko dagiti katawa na tunggal agsarsarita kami. Ay, panagkunak kat ison ti babae akayat ko ang makadin na. Wen, ison ti babae akayat ko nga asawaan. Anya nga tanwag dato nakin ko na. Ang ada nga taayan am namak no bilang. Makaamulitan. Inton pigat matlaan. Rugyakon dagdaton ken ko na. Awan mat siguro ti dakas na naipatas ko. No bilang man tadi nakaklunan. At least, naibagak tiriknak ken ko na. Leo! Leo! Oh, Aileen, ada ka man. Wan, agin na nakapay Umay kapay aglinong dipikal kalapaw. Tag merienda kapay. Sige, mabit lang nga ron. Ay, sobra ti putot na. Naimbag man, tayo may kamanan. Wan, nangyagak iti merienda. Ati uminom kay ti danon. Agyaman na Aileen. Daytoy matitinapay. Inaramid ko dayta. Wow, banana cake. Wan, ramanam Nagimasan. Agpaiso? Well, nadayo na imas ng tilako da ija bakery. No kasta nga ron. Mabalinak matan nga agi patakder iti bukod ka a bakery. Ay, wala. Pudno nga ding agar-aram na yalayo kan ka, Aileen. Wan papa, apay ka di? Saan nababalin? Anya? Anya ti kayat yung asawan papa? Anyan tulangan nga itipakan na kin kain to nagasawa kayon. Ha? Di adal ka, iha. Isarumbay na laing nga rod a di adal met at tao ti pakiasawam. Saan kat, nga iti may saman nalon laing. Papa, Jak kayat na jalayo para kin ka. anya? Ang papa, Pangasim tasan kumaanatangkan ti ulom. no agsasao kayo. Kasla saan kayo mat anaggapo itirikan. Kasla saan kayo mat anagtaltalon iti. Poston, mas tagtong palkay ti kayat ko no di mo kayat nga agapata. Nawatam.
No kasta, mangisuro kamot na kasi ti amam. Wan layo. Nasayat nga ano kasta. Kamot dyan na, pagisuro kamot langan. Wan, tapno may apply ko mat ati inadal ko. Una, congrats Aileen. Ino ta na matungtong palagi ti arapap mo. Agyaman nak layo. Aywan gayam, kumusta mo tin nga iti ayat nga daton ko ken ka? Kinapod na. Saan nakaakayat ni Papa para kanya? Anya? Day tatipod no. Angam ko namit ni Mama. Asaan ka numat ani Papa ti makiasawa? No di kat siya. Ha? Ba nag-apod numat? Saan ka di? Aileen, Kan may sa rebeng nalaang ka no asurutek ti ipit-pitik ti puso. Iso nga oray di nakakayat ni Papa. Ilaban ko lat na ti panagayat ko ken ka, Leo. ha? Ay ayatan ka mat, Leo. Agpaiso? Uwan, nagbalin ka mat tan anapatig kanya. Nga oray nabiit laang ti panagamamot na. Panagriknak namin. Kat agbalinak anatalgad iti sidong mo. Agyaman na Aileen. Di mo lang amuno kasano ti kinaragsak ko ita. Itarik at dubyag pa iti aggagat. Iti kasta. Mapanagnakak iti amam. Ang nagbidot da ito iti panang pagalnakin ka amaki ayan ayat kanya. Sa dino ti ayan ni Leo bakay? Jakab mo lakay. Basta ti kunana, agkita da kanukin ni Aileen. Ta itulod na kanu ijay ili. Itulod na ko nam. Wen, agpamanila kano tamapan ijay Cebu. Jak mo ano itangaal daw ti bagbagana panang itulod na wano inton bigat. Agdardaras met ngamin apim manaw. Nay, apay. Aya tarami din na ilin ni Jay Sibaw. Adda kanumat nang offer kan kuha na iti scholarship para iti master's degree. Full scholarship kanu dayjay ijay Cebu. Isumat tinaawatak iti imbaga ni Leo itay. No kasta pumanawan na ilin dito'y lugar tayo. Kas lakastan tamapan nga rod mangala iti master's degree na ijay Cebu. Di kat kasanudan ngay iti anak ta. Ay kat damagam tuan ni Leo no anya tinagtulagan dakin ni Aileen. Tauray siya kat jakmet ammo Ramon. Kailiw kan tulakit di, Aileen. Oray siya mat sigurado akailiw kan tumat, Leo. Kaano nga iti panagsublim dito eh? Day tatijak amo. Ngam ikarik nga agsubli ak tumat laang. Sige. Urayik na urayan ti panagsublim. Laglagi pang kumaakanayon nga addaak lang ito eh. Agur-uray ka na ka. Wan, Leo. Urayan nak nga urayan. Aileen. Ay ayatan ka unay-unay, Leo. Ay ayatan tamat unay-unay. Leo, anak ko! Leo! Apay ka kinanang. Adda surat mo, anak ko. Ha? Atoy, nagkapukin ni Aileen. Agyam anak nanang. Ay katlo katamon at abasaem no anya ti ibagbaga ni Aileen iti surat na anak ko. Kasla mas excited kayo pa nga mitisyak nanang. Ay, ayun magagaranak met amang amuno kumusta met tanjay nobyam ijay Sibaw. Alan, lukatamong tabasaem anak ko. Mabit lang nga rin tabasayag nanang. Kasla na bayag metten ngawan sumangsang patasurat manipod kin na Aileen bakay. Awanan tadametan Facebook kan Messenger. Ijay dan nga agkin-kin nuntakin ni Leo. Ay kastaya. Wen tanag-upgrade metten jay anak ta. Isugaya magimatang metten iti touchscreen na cellphone na. Wen, adayumit ngamin amay mayat ti Facebook. Tamakitam ti rupa ti kasarsaritam. Uray adda ijay adayon ni Aileen. Agkit kita dalata babaen iti video call.
Saan akas iti surat a mabayag a sumangpet. Kadaanan nga style. Idi paylaeng tiyempo ni kupong-kupong. Sa bagay, mayat nga paiso ti teknolohiya ita. Tamay sa lang apindot kat makapagsarita dan. Makita pa iti rupa. Wala, talaga dakulan ti nagbaliwan ti panawon. Adon ti automatic ita. Nabibiitin ti agkaraw, taporo meten makina ti agtrab-trabaho, nang runa ijay syudad. Adda ka di parikot mo, anak ko. Ha? Kwa? Nanang? Manungal daw nakasta ka. Nakaad-adayo ti nakaiturungan ti matang mo. Madanagan ak ngarod, nanang. Awan mo tin maawat ko nga awag, wanag chat man lang ko manipod ka ni Eileen. Ay katsikan ati mangawag ijay nubya manak ko. Inaramit kon lay tananang. Awagak. Ngam saan mo tin na sumungsungpat. Sana kas lady nga isupay amis mo ti umawag kanyak. Ultimo text kan chat kat awanan. Agsisin mo't langan kadagiti chat kan missed call ko kinkwana. Ay kat urayam latan ang nga umawag anak ko. Amangan mo't numakumikum laeng jay nubyam. Sapay ko mga ruta kastang agpaiso, nanang. Sigurado ka si kalangan ti mangi-deliver ka dagiti nateng ijay ili, anak ko. Di ka nagpahuyog kini Julius. Saanan, tatang? Sana balit tabasit lang mo ti mai-deliver ita. Kabaala akong dayjay. Sige nga, Rod. Agad ka iti panagmanihom wan. Wan ka di, tatang. Awan rumbang nga pagdanagan nyo. Tas sigudan anaan nga agmaneho ti anak yo. Wan matkit di O sige, panawan kayo dito eh. Inlakon, tap na makasubli ak matla adagos. Sige, anak ko. Tipawit ko Di mo liplipatan. Uwan, tatang. Aldaw gayam ti tiyenda ita. Isa nga nagado ti tao. Tangay nalpas kumatan nga in-deliver na itinatan. Mapana ko nagpalengke. Saat tumatan agawid. Ha? Kasla ni Eileen da dya. Wan, isong agpaiso. Eileen! Eileen! Ha? Ang damat ubing akadwana. Dajay, timalyaw. Payapayak. Ha? Nagisam lang, santo nagkaway. Eileen! Eileen! Ni, at lalaki adintang. Naging narakop kan, naging nagagda. Nadyayan. Nagkibindan. Kat naglugan day ti kotse. Nakasta... Adang kasawa ni Eileen. Anak da siguro ti ubing akinibin na itay. Nakitak ni Eileen, nanang. Tsak mabaling kag pitot. Talagang iso tinakitak iji palingke. Sigurado ka, anak ko? Wala nang, sigurado ag. Kabisadok ti panagliklikod kan panaggargaraw ni Eileen. Kasya abistida ti suot na idi umunang aldaw ang nagkita kami. Iso na lang, tasaanan na po raw ti kolor ti bestida na anakitak itay. Anya ngay ti kolor ti bestida na anakita mitay, anak ko. Nalabasit, nanang. Nukas ta nga rod, nakiasawan ni Eileen, anak ko. Kasta nga tangagpaiso, nanang. Patya ka kasta, anak ko. Kasta o ti panangpukaw ko kinkuha na itay. Tinalyaw nak.
Ngam imisem lang. Surutak ko ma. Ngam apagkustumot nga dadim nga lalaki. Kat nagkuyog da na pimanaw. Nakita ka naglugan da iti may sa akotse. Palag ko na katnaskan laang alipata mo ni Aileen, anak ko. Ana, Naundayan ti 5 atawon a panangururay mo iti panagsublina. Sigurado ak nga dan pamilya na. Isu nga ited mon tinaan-anay away-awayana. Kastamutin ka, anak ko. magsakit na. Nagsakit. Nang namnama ak lagayam iti awan. Maawatak tirik na manak ko. Ngamkas itinakon-akon, panawanan tapno lipatamon ni Aileen. Sigurado ang naragsakan dayjay iti sidong ti binukil na apamilya, nga isuti ko na manakitam itay. Manang, Nalabit asaan ada kayo tinaitude nga para iti tungkal maysa. Ngamkit day, patyek amasarakam tumetlaeng ti babae aparaken ka, Leo anak ko. Ita Miss F. adamatan pamilyak. Adan dua nga anak mi iti asawak. Isu na laeng tano maminsan, adda dagiti gundaway amalaglagip ko dagiti napalabas mi kani Aileen. Adda dagiti gundaway adamdamagak ti bagik, no apay nga ta asaan kami ang nagkatuluyan kani Aileen. Apay nga ta ngamin, ano maminsan ket masapul nga agpili iti nagbaetan ni ayat ken arapaap. Aging gayta jakpay laang malipatan tinaudi nga isem ni Aileen kanyak. Panagriknak idi ket kasla ada kayat na nga ibaga, babaen kadagiti isem na. Ngaman yan, ta saan kami metten ang nakapagsarita pay. Manipod idi awan metten damag ko kenkwana. Ngamkit di, kanayon ko nga ikarkararag asapay kuma taaddan to panawen nga agsabat kami. Iti kasta ket makapagkinumusta kami met. Daytoy man tipadas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Leo. Ken ka pagayam, Leo. Saan nga amin nga ayaten tayo ket ison ti para kada tayo. No maminsan, agbalindalaeng aparte ti biag tayo tapno mangibati iti adal ken pakalaglagipan. Itinagan ni ayat saan anapateg no siya sino ti agbaligi wenno agkatuluyan iti maudi nga aldaw. No dikat no siya sino ti nakasagana nga agpakumbaba wenno agpabigay para iti masakbayan ti tunggal maysa. Sapay lakuma tamataginayon ti kinaragsak ti binukal mo a pamilya. Alakastan pagayam, Leo, ket pagyamanak matunay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. May samanen a naragsak ken na bendisyon nga aldaw kada kayo amin patgan mi adumdumngag.
Kaya't kulaang nga ibaga nga agmay may salaang to YouTube channel tayo. Kat kidawak nga anusan tayo kumaakitaan no legit matlaang ti pagdangdangagan tayo. May salaang ti channel tayo kakabsat. Daytoy laang Miss F Drama, awanen sa balipay. Ti surat nga intay drama ita kat manipod kanipagayam tayo nga ador. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin makablaawan kayo manpay nga awan ti malabsan. No bilang tamapili yumat nga idrama to'y pakasaritaan ti biyag ko, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga ador. May sa akon as senior citizen. No may papan iti ugali talaga nga istrikto ak nang runa kadagiti anak ko. Talo ti anak mi nga agasawa. Dua a babae kan may sa alalaki. Tinak istoryaan ita kat may papan iti inaudi nga anak mi. Iso ni Romnick. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Sa dinutayan ni Romnick bakit? Diyakam mo lakay. Adda siguro iti silid na ah. Saan sapay mat abimangon. Anya, ne, aldawan. Amunang ato ti matrabaho. Ngam aging gaita, ti pagbimangon. Napuyatan man nga tan ah. Anya launa nga min ayat ti pagpuypuyatan na. Ay kat anya pa'y kumangay. Kasi cellphone ah. Agay ayam iti online games. Kaya po, laklakayanan. Ngam day tapay lang aramidan na. Imbis nga damal pa sa trabaho. Awan taon unaan na matag cellphone. No di namat nga rod ammo ti mabagbagaan lakay. Isuman lang ti kasta. Lumaklakay at dumuldurdog. Ay, kasanungay nga umasinso ti biyag na no kastamit aramid na. Masurunak man ako na akon. Adda ka di ubraan nyo itaalawas, tatang. Adu anak ko. Apa gani? Pa-extensyon na kumati kusina mi, tatang. Nalipit nga min. May mayat sa no palawaan basit. Tapno nalaklaka ti agubra. Kasladyak nga min makaangas gapu iti kinailat na. Kat ni sumat nga min ti bagbagak edi. Kunakmat nga ilawlawa ito kusina yo. Ti amok akit may mayat no nailat laang. Tanalaklaka alinisan. Masikuranak mo't. Takasladyak makakutian na sayaat. Ay kat gumatang ka nga rudan ay ti materialis. Taos tuntuin ton malpas ko ti daldalo sa kidabangkag. Sige nga rod, tatang. Aywan. Ibagaman kit di gayam kinirumnik. Tayo sunti mangirugi. Total, amo na mo ter aramidan na. Tulungak to, hinton malpas ko ter aramidag. Sige nga rod, tatang. Ang sa dino ayati ayan ni Romnick. Kasladyak mo't nakikita. Ay kat adda dita kwarto na Day talag cellphone ti kukuan na. Di na pa amumat ti tumulong. Sige, takasaritak tuman nga rod inton madamdama, tatang. Oy, Romnick. Agriing ka man dita. Romnick. Ay, nanang. Ay una yun ti kasta nga itsura manak ko. Nakausob ka nakaidda dito'y waiting shed. Kaslaawan balay mo iti kasta nga aramidam. Ay, kuha nanang. Ala, umay kanta agawid tan. Una kayong gagawid. Sumarunok to. Agkuyog tan, tasapsapulan na kanimanang mo ayoli. Apay ka no ya. Adda ka no ipaaramid na. Iso nga umay kanta agawid tan ijay balay. Sumarunok to. Maturog ak pa'y. Ituloy mo to ijay balay ti maturaw. Dito ako na maturog. At least dito itawan ti agungat. Ha? Sigurado. Umanungat tumanan ni tatang no makita na amat maturog ak ija balay. So dito yak latang waiting siya da maturog nga lang. Nay, bumangon ka ditan Romnick. Aldawan. Amumot nga doon matrabaho. Unamot nga mintag puypuyat. Bumangon ka ditan. Tayong karugyanan ti papaaramid ni manang mo. Kasanungay nga da marugyan. No kastamot amaladladaw ka amarieng. Kaanon to ngayon amalpas deta. No day tamot sadot mo. Ti pang pangrunam. Ala.
Bumangon ka ditan! Si mangpot ka din ni Romnick, tatang. Kitno ka pampanaw na laeng. Nakita ka nagkuyog da kini Renato ang nagpadaya itay. Ape ka de? Nay, sa dino ngay nga tati papananda. Hindi ka mo Dengdenggak mat ang mapanda ka no ijay pistaan. Anya, ay sus, sapay inted ko kan kwa na ti kwarta apaggatang ko maitidarat kan semento. Anya? Ni, apay ngamin nga inted mo king kuha na ngay. Kuna namat ngamin nga iso ti mapan gumatang, iso nga inted ko matan Ay sos, awaden Sapay damag kung agsugsugal ka no di kabsat mo. Tinasayaat, ingkalaang surutan. Alaam ti kwarta kay kuha na anak ko. Nakababain mat ano mapan ko kitin sursurutan ijay. Urayek latan nga agawid tatang. Bareng numapanunot na, adi na mat bagi ti kwarta nga igam na. Ay, sakit ti ulo talaga da di kabsat mo. Laklakayanin, ngumawan latta ti panagbalo na. Kanayon mi mo't abagbagaan kininanang yo. Ngumawan mo't dingdinggan na. Umakpay kiti namang bagbaga keng kuana. Nasaya at matasimangpet kan Romney. Apay ka din nanang. Sermonan dak ka di manayin, akas iti kanayan apa ng sermon ni tatang kanyak. Ha? O sermonan dak, pumanawak langan. Ay, di ka ba nagkasta-kasta si Karomnik? Ayan tay inted ni manang mo ayole, nga igatang mo kumaitidarat kan sementaw. Ay, kuha nanang. Iyag mo, imbilin na kanyak nga alaakan ka. Ay, kuha, awan mo't nga rudan. Naragrag kun sa'y dirabi Ay, di kagar-aramid Romnek. Kat no 10,000 ka no tiintad ni manang mo. Ay, kuha, wala lang. 10,000 ngagpaiso. Impaabak mun saman matan iti sugal. Saan mo't ananang? Pudno na ba anak iti sugalan? Ngam nagbuyak lang. Saan ka nagtaya? Di ka di agul-ulbod anak ko. Iyag mukit din, tanitatang yu kanon ti mapan gumatang. Awan nga rudan. Kitaan nyo ani. Oray kalkalan nyo ti bulsa ka. Narigrag ko talaga. Promise. Anang. Apay aya. Di ka man naariwawa tani. Rabiin. Nakababain ka dagiti ka aruba. Maturog kakit din. Nasakitin na mong ko ganit atang. Narang. Nay, taapay mo't ngayon ko. Saklang ka na yun nun. Bakit kita na? Awal pa na sayahan. Ba't nga naramid ko si matang na? No kasalumot ngamin. Kat di mo matungtung palin ti amam. Saan nakamot kat nga ungtan no tong palong laang ti baganakan ka? Tungtung palag manarang. Aming nga ibagalang inibilin na. Tungtung palag. Talaga kit diya, di nakaykayat ni tatang. Nanang. Saan nang sabot kami nga anak? Anya, ay di ka man agsasaw itikas na Romnek. Maditikas na nga ibagbagam. Udlumat. Saan nakakaykayat ni tatang? Siguro, ampundak lang. Uno saan? Amangan no saan nga isot ni amak. Ay sumardeng kan Romnek. Nabartag ka. Iso maturog kan. Tanay, agkakanatan ti sasawa manakaw. Oo. Talaga kita natangkan sa ulo na Di na amo, di mabagbagaan. Ay, wan nga rod Sapay kasla sino kasjay ang maungtan. Di nalatultuladan na kita kakapsat na. Babayad ang agpaiso. Ngam amo dati tumiskarte. Agmay-may salang arudan alalaki. Ngam kasjay pa ito ugali na. Makapasuron. Mala, bayamon ta kasaritak tumanan inton sumangpot lakay. Wala, kasaritam to. Tanos siyak. Ay na, nauma ako namang bagbagakin ko na. Ay, lakay. Wan nga wan, ngumawan mo tungtong pala na. Ialing-aling naman di bagbagak. Uray siyak, di nakmatla ang dengdenggan. Ngam di talata ko mamauma amang bagbagakan ko na. Barang dumngag tumatla ang ti anak ta, lakay.
Nanang, imawag ni Auntie Susan. Nabarbartak ka naman ni Romnik ijinatayan. Agulgulo ka no, tanaabak iti sugal. Ibagbaga na ka no asinaurda. Anya, ay una yun dahi a tao. Asino ngay kano ti kadwa na ijay. Jack matan na damag nanang. Naimbag ano di da kurso na daan ijay. Hintun kwan bugbugan dan tuki din. Day takot nga rod nanang. Sapay kukurso na daan di kas di nga itsuraan na. Nang runa pa'y nukas di na bartok. Awagan man kit din ni uncle mo abene. Kaarubadan samot jay natay. Ibagam kan kwa na tamapan na biit kita jay adim. Ay, mangibabain at talaga day ta arumnik. Makapa-stress day ta tao. Malabay amo na nako. Awagam kit din ni uncle mo, ta ibagam ti imbaga. Apaya kasta karumnek. Awan mat pulos dengdeng kamon. Tatang, mangibabain ka. Anya lang nga ko na undag iti makam amukanyak. Gapot kas tangar aramidam. Sikamot tanti mga pangpangulo iti gulo dito lugar tayo. Ay po, normal tinabartag dayta tatang. Lita, agkalintagang kapay lang amin. Agdadata lang arudal ang basol mo. Sumungpat kapay lang. Talaga amat anormal ti kasya pasamak tatang. Nang runan no kakasya paskin. Talaga sana maliklikan nga dagugulo. Talaga kidya torpe ka ah. Awan mon rumlik. Imbes nga gnagam ka. Saan may tagas lakar karwambat na agbalbalin aduldog. Jak amo na niya klase ti panunot at daking ka. Makauma ka na talaga. Anyat orasan lakay. Nalipatak gayam tay rilok ijay balay. Agraman ti cellphone ko. Jak na away. Agalas diyan ah. Rabi imot gayaman. Katuan. Kaya ba mo na rumnek tagawid tayo? Sa dino ti ayan na aya. At daday jay likod. Rugrug yan naman ang timakin inom. Kat inayabam kuman ah. Imbagak itayon. Agtangtang edmat. Sinyasam tulatan ano mapantayon. Ingkang arot ayabanan ta intayon. Ang mga makiinuman itayon. Kat di nang tumanin kahit agawid. Mabiit laang nga rod tamapan ko ayaban ti anak ta, lakay. Papa namanan, Romnek. Mabanak makilamay. Ijay. Inje na tayan ah. Naa. Asino tinatay? Ura ibagak di mumut lang amam mo. Katsika nga amamom. Saan? Ngam amamok. Anya? Katsamapan kano sa anda kamat nga amamu ijay. Intun kwan mabarta ka man ijayan, kababaen. Apay ay aparitan dak. Kan mapanak nga rudmut makipagrik na. Saan da ka kumamat aparitan kat? No amum ti agawid adagos. Kat awan mo lang mataramidag dito'y balay. Inak makilamay. Tapno dan tumot umay manglamay kanyak intun siyak ti matay. Naa. Katagpay sumait. Ay, Jack amokon ka. Apanak makilamay tapno makainumak iti arak kunam di ah. Ay kat adamin ditan ah. Sige tamapan ako. Sigurado nga urayin ako ni Renato iti waiting shade. Bakit? Inka man ringan na rumnek. Kat no awan mo't iti kwarto na. Sinirip ko itay. Anya? Ne? Sa di numanan nga tanapanan na. Jakam mo ah. Di mo't nagawid iti rabi eh. Sa penagado ti matrabaho. Awagan man. Ibagam tagawidan. Ay, una yan. Imbes at tulungan na kidya bangkag. Saan mo't at adumot ti bulakbol na. Kasano atulungan na ka. Kat di nantupay laang nalnalpas ti patpatrabaho ni Yole. Dahit tangarog kat. Mamin ano adagdagan. Mamin ano ama ibaga. Wan mo't awan. Ngam inton kwan. Agpukaw manin akaslasok. Sumang patulaang inton kay kahit na. Ay, wan nga rod ah. Kat no di na pa'y mailabad agitibado na. Naurnong manen timurang na. Agkaiwarapay. Adda ijay banyaw, adda ijay salas, adda ijay balkon. Amin samot asuli, adda bado na nakasabit. Bay-bay amdita nga agbuot na kita murag na. Di mo nga min lablabaan ah. Bay am nga iso ti mangilaba ka na kita murag na. Numakasikurma nga rod akit kitaan. Iyuper na sana panawan. Nasakit ti matak amang kitkita.
Iso akapilitan nga ilaba. Inton maminsan, saan mon alablabaan? Baybay am dita naka-over. Makita man no di na ilaban no awanton ti pagsukatan na. Anya day tanga ugalyam si Karumnek. Apay manin aya tatang, siyak manin tinakita yo. Na, tas sumungbat ka pala ang amin. Kasano, kasyakla ka na ayon ti makitkita yo. Kurt, nasagit din ka mo kanyak, kas tagade. Launay tatang, kasano, kat ungat kayong awit kanyak. Kanayon da ngay kumpara kadagiti kabsat yo. Ti kayat yo, agbalinak mo takas katakwada. Apete ko nam, ungtan kaya no nasayatar aramidam. Kanayon mo't nga war nasayat nga ramidag para kada kayo. Dagiti lang kamalik ti makitkita yo, tatang. Ulitak saan ka nga ungtan no nasaya at aramid mo? Kung may isa, para matlaang ka no apay nga ungtan kan bagbagaan da ka anak ko. Ay, Kita aman ti kasta nga aramid mo. Dito lang agbarbartek ti kukuam. Nasumok mo pa yun ti agsugal. Saan lang nga dayta? Agulbud ka pa yan. Apet ti kunam, nasaya ti kasta nga aramidam. ay na, mamin ano nga ibagak aya. Normal daytay ti may sabaro, tatang. Ay, yakabukan ka. No sakitam ti panangungungit kukin ka. Nasasaya at langan do pumanaw ka ti balay. Ah, Tangay di mo mat kahit ti mabagbagaan. Ingkalangan nagsapul iti pagyalam ang makaanos ken ka. Sakitan unay ti anak ko ti panangyong unget ko kankwana. Di na kayat ti maisuro. Noan niya ti kayat na isumet ti aramidan na. Sobra ti kinatangkan ti ulo na. Isu aga po iti luksaw ko, imbagak apumanawan dito'y balay. Pimanaw met nga agpayso, kat aging gaita di pay simmangpet. Ngamkit di, kakunkontak na metlatta ti asawak. Agnanaed kano iti balay ti kasinsin ni baket ko iti kabangibang a barangay. Sigon iti bayaw ko, makikonskonstruksyon kanumet ijay lugar da. Nagaget kanumet, kan kontrolado kano ti panaginom na. Aging galaangan dito'y Miss F. To'y pagayam mo, Ador. Ken ka pagayam, Ador. Panagkuna ket bayan nyo paylaeng ti anak yo nga agnaed iti sabali a balay tapno makapanunot. Bareng maamiris na dagiti biddot na ket balbaliwan na ti kasjay nga ugali na. Mabain mat siguro iti ulitag na, isu ako nam a makitagtagad babaan iti panagtrabaho na iti construction. Patsyak nga agawid tumatlaang ti anak yo. Saan man nga ita, ngam addan tugundaway nga agawid, nang runa inton mailiwliwag nan ti sakit tinakam na. Alakastan pagayam, Ador, ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. In your nose, para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, itiing kay panagdangag.